Mangan. Segar hutan mangan mie, jos. Enak. Mangan. Mangga. Ya, cek mie kudu mangga. Gimana mangan? Kering gue kayak kue. Mana nu kering mah? Mantak ke diobatan tuh ke Haji Aweng sampai sehat kos aja. Bukan, kalau orang ngerti nyong. Lah kami ini. Gandeng. Paruman. Lungo biyen kae. Masakne aku siti wae. Tresno anyar ngono tau tinggalkan aku. Masa titi sendiri di malam itu. Arman. Apa, Mang? Gandeng baru. Oh, gandeng. Parman. Hah, siap. Sayang, kowe krungu kowe atiku. Tapi kowe nek gandeng pareman, wis pareman gandengan, cocok cengkret pimi ku ta. Sampean. Aduh, suku aing. Kengkeongan mending nyeri kieu. Bersih ingin kosane ana rezeki ingin mutu rezeki bersih Kunaon eta mah? Sukuna Kengkeongan ya. penyakit leuweung eta mah. tinggal ngepes panen ngendi ya pesan waktu leuning kene menika langka coba takon Mang Sinin Mang sampean rupan ora Mang suku aing ngarek dipel terus kan dipelane ngomong naon mat Pangatung sampean mene ah sampean mene Iya sampayan bakal dipake. sampean mene Iya sampayan bakal dipake. lah orang pada butuh kape San. Loh, kamu kan mau gak? Eksan. Buka, ngomong apa orang ngerti nyong. Lah kasegan ya. Kalau bener kadinya nama. Eksan. Sian kudu diobatan mah. Haji Awen tuh kering oge mah. Sampai sehat salahan aing. Diperkosa ini mah yuk. Berharap engkau Terus kumaha dia?
pamet aing salah. Ya 2 3 action. Ya kumaha teh? Sampaian dipake. Terus kumaha aja teh tah? Mau banget ulah dikat, banget serius, Ah, langsung ngomong. Oh, udah pada mudeng gitu. Sok. Hah, orang pada Oke, mudeng. udah, ulang. Tuh, 2 3 ntar kalau action kamu. Action. Action. Hah, orang pada butuh kabeh. Beuh. Kat.